Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Education Cell ka Hanyaw Trap Youth Council ha kasingi palay kalalit banbu da kajintho how acting Vice Chancellor ka School ba North Eastern Hills University u Professor Saroj Kanta Barig. Ban kentu yu u ba uday ban IT no ya kashuki Vice Chancellor shaw Professor R. Kongsdir. Ka HYC ha kashiti kalapan pau kajing songkya halor kajing pediang jong Professor Barig ban long kum u Vice Chancellor ban kmi ban pet ya ka School ba nehu. Habagran chikinong thok kubor usamla en lang sawen uloong ba u Professor Barik kum u Professor Balashakri Bunsnem ya kanehu ulatip bahai ki kendon jong kanehu bat kajing priang jong u ya kanika kam VC kalapan mi kajing kali ya kibabun ha katika school ba usamla en lang uloong ba kajing thumi u Professor Barik kalong kababian kabaklem dabud iki kendon bat kian kanehu kadkum kashiti thungkam lapau ba ude u Professor Barit hanehu Bad kani kapan i badang don ki Professor ki bakham rang ba banyu u laong usamla en lang. Ulaong ba kani ka school ba ka don ki Professor ki bakham rang ba bad uta ude ki Professor Romendro Kongsdir na katanat pule anthropology ubalong ubait bit baha ban shimti ya kakam. Henry ka bas ngosi kalong ba ka school ba kam shum labu di ka kendon jong kanehu. Ke HYC ke dawa bariwan weng mardor ya uni Professor Saroj Kanta Barik ubala shimti kum UVC bad uday ban bujlino da Professor R. Kongsdir banlong UVC bashipor ka school ba bad banrap balada kani kajing dawa kam urlong ka seng kan sa shim da kiway kisin jam. Kata napaliang jong ka Youth Trap Youth Council Education Cell CC kita kasih adian ba pilih libat nak buat napaliang jong ka survey di ba Mr. Baru kuat bila nilayo akan buat dekat tua office jong governor ba layo ro punya ketua governor kan base ya ka kawai ni issue ka ba idai ba ka ni ba next university idai ba ka contoh ya I think we see hanya ko ka school ba ni Taylor ni kurang pada yang juga education cell taksi bila one office jadi BC ban yo akan itu berdiri miliar kecil mungkin kami ya karena support Kolkata pemerintah itu pasti nanti yang juga sengila konkret itu kuat jadi ban bu office community bani yo bani kremer kepat baik kalau nak kada bu hapan harus Kolkata yang sengila hai di menteri yang staff pemimpin air apabila membuat asing itu marpat itu masih nanti ada berkini isu bahwa ide berka tunggu kemudian visi aktivisi jadi mereka sekolah bani. Lagu sesuatu bah kemudian ada keren asing itu mungkin ofisi governor kemudian ada sesuatu bah tunggu dunia kalam kebebasan jadi nikok lagu kemudian itu proses upload kepada follow kalau ke universiti ya jadi berkecil ya isi nomor apa kakum ka appointment letter ho jumdi na reflect ba uli di second senior professor box ku ba itu ka ba ba don ki way ki professor hashwa julu ki belum si kakum ka jutet na pasang dia jutet ba don ni professor s professor di pada senior most professor na department anthropology ini di belum capable but Cinti ini kamu mereka bersusi kalau bah kalian jangka university kamsen perlu university ada di statutory provision jadi perlu akan recommend atau senior most professor long bebe chatu I think this is what school na bilang keseng ya school ni bakal kita kom kata sini but lada kumka university mo kumka buat punya university kim singap ya ke jindawa keseng Jindawa kaseng kolong bagi dia replace mador dia benweng no waktu dia benweng no mador yang profesor Saroj Kanta Barik ubah simca school visi hanya fokus berbalihu but dia ben thung no dan dia ben replace no akan jaka jengu no dari profesor R Musdiat di senior most professor hanya for university but lada kajindawa jong kaseng kam orlang napaliang jong ka education cell berkasangki berkawai jong HUC sebat sinjam pitik na ba ini Profesor Saroj kata berikut dari ban no ala dari ban IT no
Papua yang kita studi visi siya Silimus Profesor Kumbangidat dan Batay di Parbo Persan diri dan setek kay ka-respond sa university.